Trust Jomwe omwa bebembezi b'eminyeto muri Kabare nagira ngo eminyeto emwe eremewe kukoresa gye sente hamwe na za programu ezentunguka kurwa mu gavumenti konka embeera egi ebaasa kutuuba habaho kushomesibwa za programu zitakaizire. Abebembezi aba nabo nibenda ngu habeho okwetandisa n'abebembezi b'eminyeto omu kushoronzya za programu za gavumenti omu minyeto. Niyo kino yendire gavumenti etukorera icyo nk'eminyeto kugira ngo otere ntambwe. Icyo kubanza gavumenti eteho programu zibonere kandi zirambe eminyeto turagisima. Konka icyo kubanza tushemereye kumanza twegese iyo minyeto hakuba eminyeto ko rabone sente za livelihood program let's say umunyeto gwabona miliyoni emwe gona guragitwara gwite habara ushanga hataje ekiyaye gashira. Nshaba gavumenti yanereta programs za gavumenti emanze yatwegesa emanze leto bwegese kwenda ezo programs ezeri kuturetera abana eminyeto yaza kujejumbiramo eshange nayo yamanze yapikinga skill ebone korachi kwate zo sente nka barabine kwatanisa n'eminyeto abebembezi b'eminyeto baka-identifyinga those groups because no mukuza kwibuza katugire nk'abatongereza zo sente bacha batongereza zo sente uza kubihuza kiraza kumira gavumenti etine abebembezi b'eminyeto kujihuza. Jacqueline Twinamatsiko ori omwe abebembezi b'eminyeto muri Kabare nashaba gavumenti kubatera ofisi aha rurengo rwegomborera kugira ngo eminyeto batunge aho kutandikira baba nibenda kumanya hamwe no kwejumbira mu programu za gavumenti. Gavumenti eine kuteramu offices kutandika district level kuza sub county kuza na ha parish level kugira eminyeto zitunge access yena nkeji ya programs za gavumenti zerebinire. Orukwebembere by'amakuru mu district ya Kabare Alex Byakatonda nagira ngu omyaka etari kuhika 10 ehingwire gavumenti ebasize kuteka sente ziri kwingana biliyoni emwe okwera eminyeto kutandikaho ebyokukora okureta hentasi kandi za gurupu ziri kwingana 189 zitungire sente ezi n'obwingi batungire sente z'eminyeto. Byakatonda nagira ngu za gurupu nyingi tizigarurire sente ezi nko kukikire kuba kiri. District ya Kabare ebase kutunga esete ziraika 1.2 billion ezo kuza mu minyeto kandi eminyeto groups ziraika 189 zibase ku benefiting muri yezi sete. In fact Neji Financial tutunjire sete zo kuza mu gejo same project ya youth livelihood ziraika million nkankaga konka ezo 1.2 billion ezitunjire itunka district kwa 2014-2015 financial year. District ebase ku recoveryingaho sete ziraika million bishatu. Obwiro bwinji waza nko mu groups z'emenyereza atunje zisete noshanga bamwe batunje sete waza kuterecheyo mwoshanga sete zimwe zajire hagati ya chairperson, secretary na treasurer. Byakatonda nayegekerera okuremwa kwa za gurupu zimwe ukushashura sente aha kugira ngu bamwe abantu bakakoresa ku bisentezi bari kutekateka ngo nakasimo kurwa mu gavumenti. Icyo turatekateka okunyaga chikaleti wa kugira ngo eminyeto mwe terabire serious mnonga abo kugira ngo yatunje sete shana yamanika kasimo kurwa president kandi chindi bamwe bakaba baronzire abebembezi abunda basa kutekateka ngo tibarabire abebembezi bari faithful. Obwahati abebembezi ba district ya Kabare bariyo bakorana n'abebembezi b'eminyeto ahamwe nabo egomborera kurebeka ngo ezo sente zashashurwa abo kubazine kwera abandi. Of course kuri covering sete turi kushikora hamwe n'abebembezi b'eminyeto kandi nabo nko kunikwenga district turaze tukagambira eminyeto beneficiaries kandi nko nanagambire ngo already yahandikire baruha ari kugira ngo kugambira abamagomborora ngo ezisete bakaba barazitunjira mu magomborora kugira ngo abamagomborora abahilihihi nebibina ninga groups ezemenyete zitunjire zisete bamekinga shwa ngo bazahagura undi kugira ngo batandikeho process yo kugira ngo ezisete zatungwa za recovered
rero zagaruka. Uganda nemwe hansi zine minyeto mingi obucweko bukurenga nkaga aharigana bw'abantu mu Uganda bari hansi y'imyaka 35 okurigirira abakungu omu gavumenti nanakurga omu banka yensi yona kandi eki nikimanyisa ngu okutungura eminyeto kina kakwate kango n'entunguka y'ihanga aga gashaka ko sibatamanya abwatayari Weston mu Kabare.